دنباش تماشاوانین هجا اج برنامه مجارک و میوانک دیسا ام بورنن ده برنامه مجارک و میوانک ده ام بجاری بری خو بدن خبات جوانان وکی مزانن ده نبرا داویا مها گلانه ده جوانان ل روجراتا نابین کنگره پیکانی کنفرانس پیکانی بود gelek rexne ciwanan beşdarî konferansê bûn û ser nexaşên girîng û bi qîmet hatibûn kirin. Demê berê jî dîsa ciwanan nêzî çar ciwanîn li Fransayê kongre pêkanî bûn. Herwiha ji gelek welatên cîhanê jî beşdar bûn. Ciwanan ser pirsgirêkê xwe nexaş kirbûn, ser çareseriya cîhanê nexaş kirbûn û ji bona pêşeroja cîhanê nexaşên berfireh kirbûn. Vê carê jî dîsa nexaş hatin derxistin. Têkildarê kongreyê konferansê امه به روناهی حسین اندام کمیته آمادهکار کنگره جوان روجرات نوین برز روناهی دنباش سلام برز روناهی متکارن سری دهنه که سر آرماجا کنفرانس جمعه آرماجا کنفرانس چما کنفرانس بکن بله دست به که امش سپاسیا وقت کن راستی جوش برکو وگرینگی دا وقت کو ام وقت میوانج بشداری و مقابله بن راستی جم سپاسیا وقت کن دست به که راستی اف کنگره ارمانجمه اساسی جه آواکرنا یکیتیه که ناف جوان روجلات نابین بگشتی جی جبر کو براستی جی اکو به اف پیش کتن پرتر قابل پرماستر باوجه جوانن يعني جبونا وي راستی جی المانجي ما يعني او بو كو نيرين حمو جواناج بركو ام دروجلاتا نافين بگشتي داجي پرسكريكن عيني موجود دبن عيني پرسكريك بمرا درباز دبن ما گرينجي اكدي كو ام حمو بهفرا كوم ببن ام نقاشا ك راستی جی گریدای کنگره یان گریدای ارمانجي كو ام بي کنگره دار بخن حاضرتين كو جرات نكرن راستی جی حاضرتين دم دريج بون جبركو راستی جی گرينجيم پرمازن جراحات داين و ام دیسا جد بیجن اف کنگره راستی جی گرامبونه کوی یان کوربونه کوی دملی ایدئولوژی در راستی جی هبو. بله. اف کنفرانس کی پیکانی و کی بشتر بو هر وها اف کسی کو پیک هاتن ناسنامه وان چی بو شکو هاتن؟ کسی کو به کنگره را بونه یان اکو پیشنگتی جرا کرنه جوانن اکو دروجلات ناوین گشتی داوش برکو راستی جی دیتن کو گرک جبو کو چراسریا قریزا کو دروجلات ناوین دا درباز دبه و تایبت جی وکا جوان تشتی کل برانبری ما درباز دبن جبونا وی قومیته جگلک دولتان پیک هات دولت شتونس هات بون جي الصحراء الغربية جي السودان هاتبون جي مصر هاتبون جي يمن هاتبون هروها جي أردن جي فلسطين جي لبنان جي عراق جي باشوري كردستان جي هاتبون وجي أرمينيا وجي كردستان إيران تركيا وباكور رجلات سوري وقالك وك ميفان جي أوروبا جي تبليبون وهروها هنك ديمان جهات نشاندن تركمانستاني وباكستاني وأفغانستاني وألمانيا جي بديمان ديسا تبلي في كونغري بنش بركو هنك زحمتيها بون تاكو بكار بنورن بديمان نيريني خدان درباري اف كونغري كو امبيك دينن و بارتين كو تدا حاضر بونا 24 بارتي تدا حاضر بون هم تفجر وهم بارتين سياسية جوانا يكيتيا جوان ديمقراطيك ان لعراقيات تدا حاضر بون باش خواندكارا اي بارتيا سوسياليست يمن تدا حاضر بون یکیتیا جوانن پشبروجیان سوریانا جی تدا حاضر بون تفگرا جوانن جبو مدریت لا تفگرا جوانا تبلیبون یکیتیا جوانن پشبروج تبلیبون یا مصری یکیتیا جنن جوان تبلیبون جوانا مجلس جواکیا ارمنی وقفه نابر تم کوش تبلیبون وكدن هر وهاد قال لك بارتي دن تبليبون انجمانا جوانن كونفرنس ديمقراطيك اي جالان تبليبون هر وها مجلس جوانن مسدي اوجي تبليبون وهر وها راستيجي قال لك بارتي دنجي اي كوسر بخوا هم روجنامافان هم اي محامي قال لك كسن دنجي هاتبون تبلي وكونغري بون بله
بتایبەتی مژارێک و دەرکەتن پێش مژارێک و سەر هاتن نقاشکردن لە گۆری چاودێریوە یعنی باوەڕکەم gelek mijar hatin nîqaşkirin lê mijarê ku zêde derketin pêş û ser sekinîn ser bûniyek çi bû أنا دەستپێکê rastî jî te jî me jî destpêkê di nîqaşa xwe de got dema komkirineke ewlo werê çêkirin rastî jî pir pîroz e ji bo me hemûya bi taybet jî dema hemû pêk hate hemû ziman werin tê de hazir bin binêrîneke hevpar em tê de ciyê xwe bigirin pir baş bû destpêkê rastî jî tiştê ku tê de bal hat kişandin mijarê dagirkeriyê ê ku li ser ciwana tên kirin ya ku ên li ser welatê me tê kirin li gorî nîqaşên ku hatine kirin nêrînên ku hevpara derketine di dagirkerî her derê ciwan ji xwe re hedef girtine ciwanên wî welatî ji xwe re hedef girtine her bajarekî bi şêwazekî cuda êrişên dagirkeriyê her derin zêde dibin him di milê dagirkeriyê mejî de dagirkeriyê welat de dagirkeriyê çand ziman zêdetir dibin ji bûna wê rastî jî hember wê em wek ciwanên rojhilata navîn tekoşîneka pir mezin em giştin biryara ku tekoşîneka pir mezin beramberî vê dagirkeriyê werê meşandin ji ber ku rastî jî ciwanên rojhilata navîn pir zengîlin min milê çandî da di milê rih da di milê rastî jî xwedî li welatê xwe derketin da ji ber ku hemû şoreşên ku dest pêkirine di hemû welata da pêşengtiya ciwan bû hem rastî jî heya astekê çeqas xwestibûn dewlet îradeya ciwana hezkirina ciwana bixwazbin winda bikin yan bixwazbin veşirin beramberî wê rastî jî me dît hebûna wa kesên ku hatine vê kongrê hezkirina wan û daxwaza wan bi guhartineke pir mezin em wek ciwanên rojhilata navîn em nabêjin bila kesayet werin guhartin em dibêjin bila zihniyetek ku li ser me tê meşandin zihniyetek ku dixwazin ji xwe re ciwana bikin robot dixwazin ciwana ji xwe re bikin ji xwe re bikin cihazek di destê wan de em dijî vê sekinîne ji bûna wê em giştin pir biryarên mezin yani taybet em wek ciwanên bêderê em her kes dixwe de dest pê bikin di avakirina kesayetekî de dîro dema ez bikarbim xwe ava bikim ez bikarbim welatekî azad ava bikim ez dikarim civakeke azad jî ava bikim û bi taybet li beramberî dagirkeriyê gavên pir girîng em pirtir jî bavêjin rastî jî wê derê de hat nîqaşkirin û nîqaşa de daxuya kirin yani her kes çeqas hezkirin hatibû ji bo ku rastî jî tiştekî bidin guhartin hev kombûnel wê derê bixwe rastî jî serkeftineka pir mezin bû û em hev re giştin ku çareserî bê projeya netewa dîmokratîk nagê serî projeya dema hemû gel û ziman û çand û netew bigîjin gel hevdû wê demê em dikarin rastî jî em behsa serkeftineka pir mezin bikin û ji xwe dîsa jî me got hebûna wa gelal wê derê hebûna hemû pêkhateyê li wê derê ew bixwe serkeftineka mezin bû ji bo ciwanan dîsa şekserê kemalê xwe daxe ji ber ku pir jor velahî çêt be em dewam dikin ji xwe belê birêz ronayî niha te henekî tevlîbûna ciwanan anî ziman bi taybetî fikrên ciwanan ên ku ji welatên din hatinin ew çawa li moderniteya demokratîk dinerin ew çawa li paradigmaya ku Rejdar Öcalan pêşxistî dinerin yani nernê wan serbêyekê em mijarî jî bawarkim hatî nîqaşkirin belê rast e dû derê de hat nîqaşkirin ji xwe kombûna me wê derê ew yek ji projeyê rêber apo ye û wê derê de hat nîqaşkirin ku tu çareserî ji rojhilata navîn renîne derbayî projeya rêber apo projeya netewa dîmokratîk û nêrîneke rastî jî hezkirineke wan ji bo ku rastî jî di nav wê projeyê de em jiyan bikin em pêk bînin her kes di welatê xwe de em pêk bînin û new nîqaş hate kirin mesela hezkirina wan ku bi xwe werin derbas bin mêze bikin taybet li bakur û rojhilatê Sûrî projeya netewa dîmokratîk sîstema rêveberiya xweser ê ku hatiye avakirine hezkirinek hebû ji bo ku werin nas bikin ji bo ku bibînin bi xwe pêk bînin rastî nîqaşa de projeya netewa dîmokratîk dema werê meşandin li her welatekî li gorî taybetmendiyê wî welatî ji ber ku me berê jî got me negotiye ku eynî proje li welatê xwe bidin meşandin her welatek li gorî taybetmendiyê wî welatî bikaribin rastî jî komînel bi hev re jiyan bikin yan civaka xwe û çanda xwe biparêzin di wê derê de derket û pir nêrîne hevpar ku rastî jî em bikaribin demê pêş de wek ciwanên rojhilata navîn em biçin werin welatê hevdû em taybetmendiyê welatê hevdû pirtir nas bikin
ام راستی جی شخوا دست پیک دا جمع گوت چاره سریا روجلاتا نوین او نتوا ديمقراطيك او نتوا ديمقراطيك جي بروجي ريبر ابو يا اساسيه. بله العالیه دنه انها الرجلات نابین شرکه و اف شرب تایبتی بخوره کوشبریتینه بخوره دیسا داگرکری و متینگریتینه و خزانیتینه تالان کرو وران کرو کشتنیتینه اف جوان هم بری وی که سکمک چهار نشاندن آنج بنا کو داویل شهر رجلات نابین و امبیجن شهر سیامین به خباتک آنج پیشنهرک بیرنگی نقاشک بیرنگی چه بو؟ بله راسته دست پیک دا جبوکو انسان دوی ولاتی دا جیان بکه سه تشته اساسیه نجبوکو انسان بکار به جیان بکه و یک کجوا سه تشته پاراستنه برانبری به داگرکریه راستی جی الحمو ولاتان امچا بکار بن هر جوانک خواب پارزن هات نقاش کرن مثلا ما دست پیک دا جگود دما دخوازن اراده جوان تمس بکن دخوازن جوانش خواره بکن کوله البرانبری و جوان امچا وقت جوان بکار بن خواب پارزن راستی جی ام بیجن وقت باکور روجدات سوری دا ام دناغ شورش دا مظلوم بونه ما بشورش را روج بروج ساعت بسات ساعت مجیان کریا هم جبوکو ام پاراسنا خواب کن پاراسنا آخر خواب کن پاراسنا ولات خواب کن هم وکی دن باجار دن جی دمارا بون نقاش کرن گلک مینا کن دن جهان گلک ولات دن هنه ایکو تکوشین دانا مشاندنه ایکو دشورش دا مظلوم بونه ایکو برخودانه که مظلوم کرنه راستی جی دور دهات نقاش کن سیستما پاراستن سیستما که اساسی البرانبری حمودا گرکریا و بتایبت جی ام جعب ندن دولت در و کوورن تایبت ام وک روجلات ناوین ام بخوا خواب پارزن ام پاراستنا خوا اساس شخواره بگیرن و لدجی اب انسانی که روجلات ناوین پچعب کی پر پچوگ میزه دکن ام بکاربن رخصتن بونه که خوا ماستر چه بکن اشخال لدجی ویجی هاو هاتشكرن قوميتا منسقي كوندرناسيون كا سر استا روجلاتا نافين جحمو بردفكن بارتيان تي ابا كرن واف وي بلان سازين بر مازن دمه پیش در بخن راستي جي بلان سازين كو بر برفرا ورم بيكانين جبوكو ام بكاربن راستي جي ام ببن برسيف جبرك واف كونغرا دما هات بيكانين نتنش بوكو روجك دروج وري بيكانين اف كونغرا دما هات بيكانين جبو استراتيجيه كبر برفره ورغم كو اف اريشن لسرمت تكرن اف بيكانين ما جبو في كونغري والودري تبلبونا خو جبو حمله جريبر ابورا ازاديش برسليكا كردرا چارسري الودري بيروت هات نشاندان بتبلبونا حمو بارتيان او بخا برسيفكش دجمن يعني بلا دجمن هدي شخوره تسركفتنه هبينه که سرکفتنا مازن یا مبو جبر کوی دره دا تبلیبونه تواهی کسا جبو فکر و رامان ریبر آپو جبو آزادیا ریبر آپو یا فیزیکی اساس جبو محمویا بلاف کرنا فکر و رامان ریبر آپو جی هر دره هر جوانه کلوی دره کو حاضر ببو دخواستن فكروا رامان ريبر ابو بخوينن بردوكي ريبر ابو بخوينن الناس بكن وشفا راسيجي قالك نقاش وهاتم وكرم قالك كسن كولي كولينجي كربون وهاتبون عاشقي فكروا رامان ريبر ابو بنجبركو فكروا رامان ريبر ابو خلاص كرنا جبان قريزن نتوي قشتيه بله ام كارم بيجن او بيكاتي كو دي كونفرنس دي كومبون حمو جواني كوات الودري اماده بون حمو عاشقي فكر ريبر ابو بله راست ما گوجی دست بگه شخا جعش قامج فکر رامان ربر آپور ام حمو دجیه که دا کم بون و ما پرسکریکی خب هفره نقاش کرن تشتکی دیروکیه که دما جوان لحبدو کم ببن پرسکریکی خب پاروا بکن پرسکریکی خب نقاش بکن و انجامی که بوان هاتنه کرنه و یان تشتکو ام گهاندنه که حیانها و ریان چاره سریه چنه راستیشش بومه گرینگه و شخا پر بمورال او کنفرانس کنگره درباس بو وحيان هاجي راستي جين قالك نقاش عندن قالك كسي عندن حيان هاجي تخوازن هي الناس بكن نقاش بكن كسي كونها تنا ايكو درفت بوان را چنابيا ورن حاضر بن راستي جي امي خابقين نوان حمويا جبركو ارمانجي ما او ام خابقين حمو كسا جبركو جوان وي بيشاروجا كازاد آبا بكن بله پرسک ما کربو ام هناك بردامای بینیم وقتی ما قلت الرجلات ناوین شهر زیادت به یعنی جبنا کو اف شهر بدایی به وقتی بريالك هات سندنجلو اجي بناكو ريل بيشا شر بيكرتن خباتك شو بيكرن وكي جوانن د كونفرنس الاماده بو من دست بيك دا جبوت سيستما باراستن مشخره اساس گرتيه برانبري اف شرين كل سر متين كرن شر تاني بلكي نال ولاتك يجبركو قريزن كل كيجان ولاتي در بكبه
باندوری الحمو ولاتات دکن دما لیمن درکوی باندوری ما حمویا بکن یان دما مصر درکوی باندوری ما حمویا دکه جبونا و جوانن اکول ور حاضر بونه او پرتک دان نشاندان کو ام حیا داویه مثلا پاراسنا اخی خواب کن پاراسنا ولاتی خواب کن البرانبری داگرکاری هم بسکنن البرانبری کوچبری هم بسکنن بلکه دما دجمن ایریشت که دجمن بلکی بسلاح ایریش نکه بلکی بطیاره جی ایریش نکه بملی ذهنی دا ایریش سر جوانا بکه ملی کوچبری دا ملی مدین حشبر اکو درباسی وان ولاتات که دخوازه جوانا کی شخورا آوا بکه کو هر تشتیرا بیجی ایریش هر تشتیرا قبول بکه برانبری وی هات نقاش کرن گلک سمینارین جبوکو انسان جوات شتا دور بکبن تایبت ملی مخدرات مادی حشبریکو دراستی پر هاتیا بلاف کرنا و دجمن وی ارمانجی یعنی دمک درجه او پلان سازی خواهی کو دخوازی جوانا دوی ملی دا تونه بکه اما راستی جی دی ساز دبیجم دوی داره دا اثبات بون دما کند بین پاراستن یعنی تنه پاراستنا آخه تنه پاراستنا فیزیکی هون نبیش نوره آلیه هشون نه پاراستنا چانده پاراستنا زمانه پاراستنا ناسنامه وقت جوان ام چاو پاراستنا ناسنامه خواه بکن و جوانتی راستی جی ام ناسنامه جوانتی بهر کسی بدن ناس کرن وقت ریبر آپوش گوت ما به جوانتی دست بکر ام به جوانتی بسر بکوین اما جوان چاو جوان کو راستی جی خواه ریخستن کرنه جوان کو خواه پرورده کرنه ایکو بفکر و رامان ریبر آپو خواه کور کرنه و بخواست بفکر پرتر بلاف بکن بله يعني هم عقلية مجيد هم عقلية بدني هم عقلية فيزيكية ده هر أوي خوش همو إيريشين تايبت إن شر تايبت إن مدرن كابيتاليزم باريس بله راسته بله باشه نهاد دوی بواجه ده بتايبتي بشتيكو مدرن كابيتاليست خل همو جهان وسا وقت توره كبلاف دكه و دخوازه همو تخ خدمت آخه لدیجبری ویژی مدرن دموکراتیک بلاف ده پیشنگی جوانانده دماکو مدرن کپیتالیست ایریش که تایبتی اکولوژی تالان ویراند که خوازه تالان ویراند که و اب باندورک نباش سر جواک جهان دیگه دالی پاراستنی و خاله پاراستنیش کرد دالی پاراستنا اکولوژی و در دوره ده جبر کو پیش روزا جواک گرینگه جوناوی خباتک آنجی نقاش هات کردن آنجی دسبروجه ده خباتک شو بیکردن دست پیکه دا اب مجرا پاراسنا اکولوژی پاراسنا خوازای کود ولاتی مدا برکو انسان دماکو خبر بسیارش بوبی ولاتی بینه خبر بسیارش همو چته ورد بینه چته پچوک حیات چته مازن خبر بسیار دبینه و مجرا کیما اکود اساسی هات نقاش کرن د کنگره دا او یکجه پاراسنا ملی اکولوژی دا ام چاوا بکار بن راستی جی ولاتی خو خوشک بکن برکو هم گلک بریار هات انگرتن دوی دره دا بتایبەت زێدەکردنا چاندنی ئێکود هەر وڵاتێکی دا چاندنیە دارا چاندنیە گوڵە هەموو باژارێ خۆ پر زێدە بکەن سەمینەر لەسەر ئەکولۆژی بچم جواکێ زانە بکەن و ڕاستیژی هیرۆ ئەز نکار بم قرێژێکی وڵاتی خۆدا ولۆ باوێژم بەرکو ئەمها قاس شەرت کەن ji bo ku qirêjê welatê xwe da em bavêjin derve ne tenê ku wek qirêjê ku dijmin ser me dike wek hindir da jî rastî pir girîng e dema tu parastina اکولوژی بکی هم د ملت تندرستی د تدکاری جواکه که اکولوژیک اخلاقی سیاسی تکاربی بپارێزی راستی جی وکی دن یعنی هاتن بریار هاتن گرتن تیدا کو گلک سمینر ورنداین تایبت لسر اکولوژیک پرتر سمینر الحمو ولاتن ورنداین ولاتی کو هاتنه تیدا حاضر کنه هر پارتیک به پیشنگتی خوا ورن سمینر بدن وقالك فعاليات دن اكو نبل روتيني قالك فعاليات دن لباجار ورمشان دن بله ده جامد قالك بريار هاتن استندن قالك بيشنر هاتن كرن اب بريار ويل وان باجار ولات او چاتي كم مريتي هر جوان ويل باجار خو ولاتي خو چا خبر قسم كي چاتي مريتي جونا بي خباتك چا بيكرن دسبك ما قلت كونفدراسيون كات اواكرن او كونفدراسيون جبردف كهنرين همو پارتی و تفگرین سیاسی کوهاتن لو داره حاضر بونه شخا اف کمیته کوهات آوا کرن هر دمه که ویل گل هفدو کم ببین پلانسازی کو در بکبن هر کس لولاتی خواهی پیک بینه و هر کس خبر بسیار تدا بینه بگی خوابگین همو جوانی کو هر کس لولاتی خدا و نه تنه کو هیرو مینک از بیشم تنه کو از دروج آوادا ما از بر بسیارم تنه دروج آوادا هیرو دماز دروج آوادا بر بسیارم از مصر دا جی برپسیارم د مصر دا برپسیارم لبنان جی برپسیارم جبر کو اب ولات جبو ما حمویا یا
و ام وک جوان معو برياضة جيكو داگر كري هبه جيكو ظلم هبه جيكو شدت هبه ام الوي داري بن برانبري وي ام بسكنن تحمو ملادا شد درفتي كو دستي مده هبن به نافبر حياكو ام ولاتك آزاد جيان نكن ام بدنگ نامين. بله باشه د کنفرانس يعني بارك پرانیجی گرانیجی جنبون اش بنا پاراستنا جن بتایبتی روجلات نابین هر زیده جن تی رواندن هر جن تی قتل کرن ددایش دی جمدید کو بهتر اریشی جنان کرن بنا پاراستنا جن دیوال د پلانک پروژه خباتک چوا بکرن انا دست بکه دیسا دو دره دا مثلا جن رولا جن دنوا شورش دا جن چوا کاربه پاراستنا خواب که پاراستنا توایی جن روجلات نابین بکه گلک نقاشاتن کرن راستی جی هر جنک جوان اکو دره رابو راستی جی دا اثبات کرن تنه حاضر بونوان و دره نقاشه وان او بخاش ورشه کمازنه برکو بسالانه دجمن تایبت شریخوا یان دستلداری ملی ذهنی دا کل سرجن تیمه شاندن دبن ناوی عاد بن ناوی دین دا من ناوی اسلامانتی دا بخازن زن تناب کن جن قرب کن جبر کو دزانن دجواکه کی دا دما تبخاز بدرباسی ولاته کی ببیت وی ولاتی ناس بکی جن و جوان وی ولاتی تپه ناسد کی جبونا وی هات نقاش کرن نيرين دي صدر كتن كو ام بكار بن راسيجي شعار كو بجن جيان ازادي لحر دريهات بلافكرن وبتايبجي حياه روجلات جي او شعار تباهي جنين جواني كو داري دنگي خبلند كرن راستي دور دهات نقاش كرن كو شعار جن جيان ازادي بلاف بو امجي لسروي اساسي تباهي جنين كو داري اميري خستن بكن وام بكار بن راستيجي خابين تباهيش نجوان جبركو راستيجي حسكرنا كابو كوناس بكن مثلا وقت خاص ملي خاصرتي دا ام تشوا كاربن خاوا بكن لسر دنتوا ديمقراطيك دا ام تشوا كاربن جي خال كلكا هفدو بگرن جبركو راستيجي برسكريكن يعني تشتكو امبيرا درباز بن تشتكو ما نقاش كرن برسكريكي اساسي نايكو دجواكي درباز بن برسكريكي جن وجوانا دا ايهات نقاش كرن كو راستيجي اف بروجين كو هنا تايبت وجن جوان اكو وداري لسر اساس نتوى ديمقراطيك لسر اساس جيانا هفبار ام بكاربن بهفرا جيانا كهفبار جيان بكنيان جن وزلام بكاربن جيانا كهفبار بهفرا جيان بكن دور دهات نقاش كرن بله ام برسك تايبت برسن چارديرين جوانان ين سر روجاوا انگول سر باكور نجلت سوريا için yani çaval ve para paradigma kuati avakirin pergala kuati avakirin modern demokratik kullu rojava peşt kebi u çoğad binin çoğal ediler. Anha magoj despeke da yani ev dere gelek merak dikirin ku rastiji warın şuraşa rojava da hatiye pekanine bi taybet eku di peşengtiya jin hatiye pekanine vak yakitiya jin yapeje eku rastiji baramberi tevahi دستلداری شرکرنیان همبر داعش راستی جرولا که پرمازن لیستنه يعني حذكر بنكورن بخاناس بكن وتايبات جسوداني جنك جوان ودري رابو قد يعني از عاشقم از هرم ودري جيان بكم از ميزابكم جوان ودري چاوا جيان دكن يان برخدانيه که چاوا ددن مشاندن رخصنه که چاوا ودري تي مشاندن رول جوانان دناوري ببريه خواصر دا چاوا يان چاوا خواصر جن جوان خوا رخصتن دكن راستيجي مرقك پر هبو يعني داناسينا شورش دملي مدى جهاد كرين بلكي نتر كر بوجبر كود شورشك وامتي دا جيان دكن نروجا كود روجن اف 12 سالك وامدنا شورش دا جيان دكن وام پرترجي اف داناسينا شورش ام بگينن هر درج بركو شورش ما راستيجي شورش كال سر بينگهن پر گرينج هات اوا كرين وحيانا هجي بردوامه بله هري داوي بريارين كوهات سندن چبو يعني چند بريارين سركه دستپێکێ بریاری کوهات ستاندن مە دەستپێکی گوت بەرەمبەری تەواهی ێریشن کو لەسەر مە تێن چێکردن ملێ داگیرکاریە داد ملێ ذهنی دا کو لەسەر مە تێن کردن جوان خۆبرێخستن بکەن خوازانە بکەن یادن جی هەمبەر قاپیتالیزمە هەمبەر شەرین تایبەت ئێک و تێن دیسا جوان بشەکلێکی ڕاستیژی پر بەرفەرە بکاربن خوا بگینن تەواهی جوانە ژ بکو لەمبەر شەرین تایبەت بدن سەکناندن و یک جه اساسی رول جنین جوان
دناوا شورش دا و بلافکرنا جن وقت پیشنگ ده همو در داوره لیمه ذکرن و وقت پیشنگ رول خواهی اساسی بلیزه و یا دنجی راستی جی وقت جنین جوان بکاربن ناس نمای خواهی اساسی بپارزن خودی لدر کم خودی لچان دا خواهی در بکوین دملی اکولوژی دا دیسا مدسپیک دا جگود پاراستنا ولات خواه بکن بلافکرنا فکر پرتر بکن یادن جبو پاراستنا زمان نتاو جبو پاراستنا چاندی ایکو هر نتاوک به چاند خواه به زمان خواه هوی خواه بدین خواه بده مساندن دور ده هات نقاش کرن و گلک بریاری دنج هاتن گرتن بریاری هری داویجی کو هات گرتن وقت جوانن کو روجلاتا ناوین يعني قالك خالين بريار ايكو تدا هاتنا قرتنا سيزدا خالها بون تدا هين زيدا كرزي تدا هاتنا نقاش كرن وبريار ايكو هات قرتن ايه حمو جوانن روجلاتا ناوين جي تبيو برياري بون اموك جوانن روجلاتا ناوين بجدار بونا خاش بو حمله اجري بر اپور آزادیش پرستریکا کردرا چاره سری باشه بگشتی چاودریتی که تو تایبت بین زمان آجیت بخوازی که درک پیش و بیدیتن بیزانین هبت کار پرورد تایبت جیوک پیامه که اجبو تواهی جوانا ازیوری بکم اف کنفرانس ما پیکانی و پر بسرکفتی جی در باز بو اجبوناوی بانگوازی من اجبو تواهی جوانن روجلاتا ناوین و تواهی جوانن جیهان جی راستی جی ام بکار بن بهورا ام خودین ناسنامه خود در بکبن جبر کو ناسنامه جوانتی پر گرینگه و دجمن دخوازی ناسنامه ما تمس بکه دخوازی ناسنامه ما تونه بکه البرانبری وی پروژه نتوا ديمقراطيك امش خورا اساس بگرن و دیسا وقت ریبرتیجی گوت ما بجوانتی دست بکرن بجوانتی سر بکبن امش خورا به شعاره بکن اساس و امکار و خباطی خبه بدن مشانده باشه ام گلک سپاس کن سپاس سرجوا بله تماشاوان هجا ام گیاشن داوی برنامه خوی میوان کو مجارک ما هودا کو سر کنفرانس جوانان یا کو روزات نبی پیکات به برز روناهی حسین رباخون روناهی حسین اندام کمیته آماده کار کنگره جوانان روزات نبی ام گلک سپاس